Keblai Pibaro Syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sini kita. Gerpat ke HYC ban penbiang long tray hagi CHC, PHC ban Health Sub Center. Penkup buram ke Sorkar Meghalaya Yoba Alin berkekong Wandalin. Beliau Menteri Rangba ia kelumpung Rural Empowerment Convention Center. Bat penjanai ke Hima Sora ban sup kinong ban jengok air. Bat nyempangin pasyik Khubor bakam banyak. Kinoyalam ke Nyau Terap Youth Council HYC ha ke jing tho sya ke menteri ke terat ke kot ke kya ke kong amperin lingdo kila kerpat bantung doktor medical and health officer specialist paramedical ki staff nurse bat kinong tre ha ki community health center primary health center bat ha ki health sub center ki berang theli kenang ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki pa ha ki jaka nong kendong. Kila kentu ban penteri kam ya ke sos sekolah balai te bat kitu ki balik puli MBBS ha ke jinglut jong ke sorkar. Enda kila dep ik jing puli kenteri ha ki jaka jong kani ke Jylla. Kila kedau begidan haduk kendai pun rengut ki Samla puli ki balai yok jing kershan na ke sorkar na du usnem arjar khatsan arjar khat rew hadu arjar khat kendai arjar arpau ki balai dep ik jing puli henry kim shim teri ha ke Jylla bat kila penken ya ke sos sekolah balai te. Ya kini ke jingtip kila yok lingba ke RTI na ke Office Directorate of Health Services kila ong. Kino ilam ke HYC kila kerpat ru banbu ik dialysis unit habarok ke hospital bat CHC hakasi riboy bat Giant Hills ban yarap ikinong pang gibron kam ye kini kijing sumar. Kiwe kijing kerpat kilong bantung doktor ha umden PHC bantungi ke doktor Ayush hagithan Shillong bat ban kentiu kerdan ye ki health sub center bat PHC hagi Shillong ki bahe ki bedon pun ngut kinong pang begini ki jaka sumar ki ai ki jing syakri ya ki pat pa. CEC ya minister in charge jong health department ko kan pedining do alor katu kati teligi mat ki bedon kam bay de ko kot kya pi kum ga Jylla ho la dengi pet mo ya ka jinglong jingman kini ki post nam bela de si os nam archa shipau ter bat ngi compare ko mentah kani ki snam arpo nadu bawan kani ko sorkar ko mentah ngimla banlen pala dengi pet tang ya ka budget ru ka budget jong snam archa shipau la dengi pet ka ba allocate ke health department kadi kumbalai spak crore dela dengi pet ya ka allocation of snam arjar arpulai kala poi hadu khanyo spak crore kani ka pen iba ka sorkar ka persyang ban baiting ka ya kani ka department ka badon kam namangi ong ba ka jingkot jingkia ka jingnang jing start kadi ki badon kam tam ban penhe pensan yang ni la kalong ka government agar buat jingtip tingi song thu ba ka health department kadi ka ta sector ka badon kam tam nam ta ka Jylla nam ta ki nong shong snong hi bro koi ndring imla ban len pa la dengi pet pat ya ka jinglong jingman ye iba kadang don shibun ki badang don kam ban le lembang ka sorkar mut ka kadon ka scope for improvement do bagi ong bat ka sorkar ka menteri shitom dan ka bentaban penbiang ya ka jingdon kam jong bat ba kabaningkong ka ba nakaliang jong kaseng nila file ya ka RTI hapo ka office jong ka DHS banwat jingtip lakat nutli ki PHCs ki CHCs ki civil hospital ki sub centers ni don ka Jylla hi bro koi bat ni keliru ba hakini ki PHC CHCs lani ki civil hospital ki doktor ki nurse ki paramedical staff ki ministerial staff ki mingi om ki driver ki chokidar kumta ter laki biang lut ni hakajing jubab na ka office jong ka DHS nilap ba ki babun ki PHCs ki CHCs ki don shibun ki jing dunag jong ki lakelong ki doktor nama la ringi pet ki government norms ki omo kat kum ki rule jong ka sarkar ki ong ba ha CHC de bendon soundwood ki medical and health officer ha ki PHC de bendon arngut ki medical and health officer ha ki CHC ki de bendon ki specialist la long ki gynae la long ki surgeon nang ta ki specialist ki paper kumban remote nyungut tenre la dengi pet pat la dengi let ban pet ya kini ki CHC ban ki PHC ngilap ba ha ki PHC don ki PHC ke bom don doktor wat tang weru don ki PHC ke badan tang weru doktor bau munshwa ka don chipola khasan lang house nam aja khat nyu ka bon amount kala poi lai polak ki jong khat nyu khat pra la den how news nam bala adap la makla ki at poi at aro ka bon amount kala poi life san kru life san la de la dengi pet pat
ya kata pun ki doktor kim patiau ya kata kabon amount nomor apa ting dalam alat yang private service Itali di jing siu ibarat si ki doktor bikila ban siu ngi la bu re ka jing dawa ka baningkong ka sorka ka ban khot ban syukos ya kini ki briu barok khat ki bala sign ya ka bond kam agreement bala da kim tre banwan sa ka jela kini baca siu ya kabon amount bagila ajing mut re sorkar banang ni sakma nadu ka academic ya arjan ar penriu ar penyo kabon amount ka ben kiu sa kasi krore tingka ya barok kini ki kena ki balik puli doktor kenang bala da on dala dap ban puli hadin san snem la da kim tre banwan join sa ka state kini ben siu Ka Office Director General of Police haka arpusan terik Naitung arjar arpusan kalapen kop buram yo ba Allen Marbanyang bat ye kong Wonderlands Im Yong kibalami kmat ye ke Meghalaya Police haga jingile akai kebeletip kum ka World Police and Fire Games kabelalong ha Birmingham, Alabama, United States of America. Hagini ke jingpen kop buram yo ba Allen Marbanyang bat kong Wonderlands Im Yong ladon lang usembut menteri rangba uba Preston Tensong ubabat ye ketenat kampo ye uba Shakliar Wajri menteri ke Sports and Youth Affairs ke Director General of Police kong Ida Shisha Nongrang Chief Secretary ba DP Walang bat kiwe ki officer rangba na ketenat polis haga jingkren haga ni ke jingelang penkop buram uba Preston Tensong ulapen pau ke jingsngo kemen ke bakrau ikini ki arngut bekilawanra ia kenam bat keburam ia ke Jylla berok kawai. Ulo ongru banyo Korea kata kemakser hagi nu ki jingile akai hagi lumpung ba kamlong ke besuk. Ulo ong ke jingjob jeng kini arngut ke long tek kum ke jingpos ni. Henry ke dailing ba ke jing tereshitom jeng ki bat ke long ke jing ai men sim ia ki wei bat. Syuk ba Preston ulong baka sorkar kelasyanai ke sports policy na kebenta kinu ki nong tere jongka ki bayo kur takma bikin yo ru ya ke jingkiu kerdan hakakam bagi tere. As a token of love and respect, special assistance will also be given to you. I will not tell you the amount. You please read out the policy by yourself. So let me just tell you one thing. You must have seen the humble beginning done by the government. We have tried our best to bring in new initiative. Because when we talk about sports, it closely relates to our young girls and young boys. My dear young friends, please read out those blueprints that we laid down. And you will get inspired if you spend your time at least 1 hour to read out the policy that we laid. I think not less than 37 disciplines state government is recognizing these 37 plus disciplines in the state of Meghalaya, out of which maybe 1 or 2 disciplines you take it up and please specialize it. National and international, as I've said to you, the guiding book is already in place. You will be paid back if certain amount of award is brought back to the state government. And let me also remind you, Menteri Rangba ukonrat ki sangma bat ke menteri keterak kerep karyang ke kong amperin lingdo haka arpusan terik Naitung kilepli pa ia ke jingelang leni submit for rural empowerment na kebenta ban kentiu ya ke yok kokot hanong gendong ha state convention center Shillong. Hakini kesengi ke sorkar Jylla ke lesoiru ya ke sos skular
Memorandum of Understanding bat ki khatlai tali ki Technical but Research Institute ki banyatri lang ban pen Khubor ki pai pa ki nong kendong na ka benta ban pen bha bat penjanai shu ya ki jing terikam da karukom bethamai. Menteri Rangba bat ke Menteri Ketanat Karep Karyang kila samru da ki pisa da ki check syaki kenhun nong sengkam na keleng ke Jylla beletip kum ki wan dhan vikas kendra kabelakot syakalai point kendai phau klur tingka. Nakaliang Menteri Rangba kumjuk ke Menteri Habakren Hagajinyalang kila itu baka sorkar kala persyang bun kilat kilenti na kebentaban kentiu ya ke yok kokot jeng kinong rep bat kinong sengkam lejong. Ha ke Jylla ling bagi skim bat ki program beper. Kilo ongru begini ki jingitri lang bekongsan hapo ke Pradhan Mantri Janjatia Vikas Mission kitmu ban penkela ya ke roi kapar ki jaka nong kendong da ke bawanra ik teknologi ke jing penmi ya ki mar bethamai bat ban penyo ya ke yo hakeleng keri ling ba ke Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed. To meet here today in this important summit. The Pradhan Mantri Janatiya Vikas Mission is not just a scheme, but it is a powerful vision for empowering of our rural communities through enterprise, innovation and dignity. I can say with pride that our state is making significant progress in transforming rural livelihoods. Agriculture remains to be the backbone of our economy, especially of our rural communities. To achieve the goal of doubling farmers' income, the government of Meghalaya has adopted a grassroots-led approach rooted in sustainable agriculture, value addition, and strong market linkages. Today, in the state of Meghalaya, over 2.1 lakh farmers have been mobilized into 23,000 producer groups, with rupees 120 crore invested in seed funding under the Focus program alone. Complementing this, the CM Farm Plus initiative promotes climate resilient, high-value crops, while the state organic farming mission now covers 52,000 hectares, targeting 1 lakh hectares by 2028. These efforts are supported by Meghalaya Land through the investments in processing units, irrigation, warehouses, and prime hubs, which serve as farmer-owned incubation centers. Branding efforts like the Meghalaya collectives are further enabling market access at national and international levels. At the same time, we recognize that agriculture in Meghalaya is deeply intertwined with our forests and indigenous knowledge systems. With more than 70% of our land under forest covers, our communities have long depended on non-timber forest produce, including broomgrass, wild honey, black ginger, bay leaves, mushroom, jackfruit, soyong, and saw plum. These are rich resources that have supported rural livelihoods, but remain underutilized due to gaps in processing and market accesses. The Pradhan Mantri Janatiya Vikas Mission, led by the Ministry of Tribal Affairs and implemented in Meghalaya through the Planning, Investment, Promotions and Sustainable Development Department and the Meghalaya Basin Management Agency, seeks to close these gaps. It builds our traditional strength, community. Nakajing bret pathar ki breu ki bawan kai sya sora ye ki jabok jaban ke komiti jong ketanat jungok kai perthai ke hima sora ha ka arpusan terik Naitung usim kena jong ke hima upaim maremdor sim ha ka jingkren bet kilap pathai Khubor ulapin bana ke hima nang ni syakman kan mana ye ki breu ki bawan kai sya ki thain sora ban yeshet yetiu nebam khana hasilinter ke surok
bat ki jaka ki bedon ki thain sora lait no ha ki jaka berpeniat di ki society bat ki beriu shimet. Ula pentip bakini ke jing mana kan terekam ya baro la ki long ki beriu ki banabar ke Jylla ni ki terai Jylla ke hima ke manaru ba num sha shu ki beriu ban sa mit pathar sheki lum sheki wa ni ki benta bapher ke thain. Ke hima ke kentui ki beriu haba ki wanka sheki thain sora ki dei ban pendon kam ki local guides ban shngan ke lek kawan jongki. Nelor kata ke hima ke lamana ya baro ki nong pendon kam ki social media bekimbit ban penbena perthai ye ki jaka jungok kai perthai ki bedon hakathan sora ki bompat dei ki jaka jungok kai klem de yo jingbit na ki hima ne ki borshnong. Uloong kani ke jingle ke hima sora kalong ban penbaha bat penjana ya ka lek kawan jong ki briu ki bawan pet kai ye ke jing ithiang bat jing internet kani ke jaka. Mai kadang kita sesen buat ni habis terdekat buat kita masna. Macam kita masna malam ini sentuh imna. Jadi kini ke komiti ke sekretariat kerajaan dah kata apa mai dan bakal eksekutif tiga komiti kudo berputar dengan kam nama ini sentuh buat kini kita nggak apa mana macam solusi kita apa kita sisa kita. Kalau ini kedip menteri lebih baik. Saya rasa di sini belum kini kantor sih menjumpai kan kudo lah pasti kawan kita. Kita kata ni dan kami ni kepentingan beberapa buat itu ke polisi itu nak kena ni berada. Ila bisa selesai na cepat hima. Dia ni yang diharap beberapa hima. Dia tetap cincai ke klip usia masalah berapa. Dia kunu penting akan ini bro. Mana bon sini ini orang ini dijaga ini bro. Semoga ini dia mana ada. Dia lain orang dijaga di bawah si belakang pang di bawah. Kalau dia dijaga orang jumlah, kita ini bukan cuma kampian. Tiada ini kan banyak jika dibalaikan. Di kini jika anak-anak intek nak kamu tak, lengkap di sini orang begini usaha yang kayak ini. Itu bi, nama itu wilayah lain. Maka kita homestay kalau ada jelasnya ini mau itu. Ikan bentang ia betul kemana? Jangan dibalaikan. Nama orang begini, maka kita perlu mentak memang kita siap cakap orang. Hamadan kita, mau harus dua kita. Maka basusi kalau dikisah keluar kita berada pasti coba siapa kata ya. Di kalau sini bagi perbuatan ekspor sama ini mah kan kira coba. Di kalau sini lah tidak lemah ni cuma ni belum hamba ada karena kan cuma. Di hantam kita disini mah suruh kemana iba buat nomor perbuatan berjuni kita belum ada cakap apa disini. Kalau misalnya mungkin ini apa? Wat happening ke jing shit ker ang kesngi hasor nongpo la saki babun ki nong let nong wan ki wat ya ke jaka ri tengen ha ki jaka bedum sngi. Henry hakum kini Khubor ki pulit trafik na nongpo klem salia ki hak ban pendep ya laga kamram bala benchet tang baniat bet ki kali patba lingpa kini ke Surok National Highway 6 Hariboy District. Habasaki halor kini ki kam syakri patba ki pulit trafik ki babun ki riu patba ki ai ke jingero bagi pendep hok ki laga kamram bala benchet daga tanat pulit. Bat lasaki ru badon ne ki riu patba ki lelet ban ai di ki bat sok syakini ki pulit ki bapeniat kali hanokpo. Kau beli sebun saya? Itu. बहुत गर्म है आप लोग इतना धूप में काम करता है थैंक यू हाँ
Ke Hill State People Democratic Party kaladawa no Menteri Rangba ke Jylla ukonrat ke Sangma baun ai ke jing itu e ke ketin khasi bakan long no ke official language jong ke Jylla kenang beki pat ba ke Jylla kinyo ban pendon kam ya ka kum ke wei ni ke jat ketin ki pakong santam habakren beki la pathai Khubor u president jong ke party ulai thu bahakini ke jing kendo kila kerpat ia Menteri Rangba ban bo khmat e ia kini ke jindawa kenang beki terai muluk terai jaka kinyo ban pendon kam ia ke ketin khasi kum ke wei ni ki official language ha ke Jylla Kejungan jomi ke parti taksi mengal sekretari kalau baik nak bentar ke bangi summit ya ke memorandum jomi au chief minister ban pen mau kalau ke Jylla jomi ban itu no yang tin kasi kum ke official language jong ke Jylla Meghalaya dengan summit ya kan ini kok bat kemdai kesin ke banding kemdai kesin ke ar ke banding warak ke memorandum ke kecil ke parti kalau kum ba kadai ka benta ke bangi kum ke parti shua ban wan ra ya kan ya resolution ka Jylla ru ni ya dawa ba de itu tingasi marhadu minta kasi ke dang dai tang ka associate language khasi bat garo tingi bedengi dawa bakan long no official language jong ka tin kasi ka bangila tangkam ka indor bar khawan jong ka Jylla ka chomi ndak tangkam ka ba tho ba ka ju ko ru ye ken na kalian jong chief minister ni sultan shibun ba yong ka dei ka parti ke ba pisuan ba bo re kan tin kasi ban mau ini ke sarkar dengan sarkar roi ngira pasu ke resolution sedu ke sarkar India kalau koi ke subject jadi sya ke sarkar ngira le tamu ringi bring em hoi kata ni sungu kata dei katba kecing itu syak harga 8 schedule ya tin kasi kalau ke bentai ke sarkar ban budin kalau ke bentai ke sarkar ban pressurize ke sarkar India ega bala pas dan assembly din rei naro kata paru ai ba ka tin jungi kanang itu no kanang penan kam no abo la ke mesti te kata kata ke jing ya kan bat ka bangi bu da mandam tak si sarkar lik ba si te rei umpar la ban ong shai ba kan pen urong rei ong ban lan jong i ka leng jong u si besar kan kami ne sekap ko wei ni shin ye ke ni ke kam nama si juai rugi ibadawa ke lapan dan train nak kalian politik parti yang bagi mentah yang kalian jauh ke SPP dengan rakyat dari kam ke penongi ke government look into the matter seriously and responsibly. Presiden ke Meghalaya Football Association MFA uba Hamlet Sendoling haka arkusan terik Naitung ula play pat ba ya kamairang Super League arjar arkusan But ulai IT ru ia kekali kit nongpang syaka pending Umyong District Sports Association PDSA. Ia kini kejingelang ban IT ia kekali kit nongpang bat peli pat ba ia ke Mairang Super League lepelong Hamadan Dom Maulum pending Umyong Mairang ha keba shipau teli ki klub kele shimenta kini ke Lempung. Shwaban sedang kejingile kai ubat Hamlet ula IT ia kekali kit nongpang leni ke ambulance syaka pending Umyong District Sports Association Kebau ula penyo lingba ke Chief Minister Special Development Fund CMSDF. Habakren kumukongsan ubat Hamlet ulai ro ke PDSA kebala pelong ye kini ke Lempung kumban belela ke Samla jongkatan ban kiu syaprang hakisap ye kai ke jongki. Ubat Hamlet ula penbena ke tim kebara ke nam lado kan shim benta ha ke Meghalaya State League kaban mi khmat ye ke pending Umyong District Sports Association. Ke Meghalaya ke lepediang ban penlong ya ke National Games House nem arjar arpanyau. Nakaliang ke Meghalaya Football Association kadang tre shitom ban let shikinong kendong ban wat ya ki Samla ki bedonsap haki kam hilek kai. Kan thungru ya ki nong hikai leni ki coach ki betebet ban poi shikathong jingjop ha ke National Games. Ula ongru kini ke ambulance kan long ke atiar ban kit ban ba iki nong ilek kai ki bangat ha ke jing mensau ban jing pangmet Hamadan ilek kai. Balangkot long ke Presiden
jong Padang Umyong District Sport Association, Saudara jong Stong Padang Umyong, Babel from Saudara jong Kamarang Mission, Ibang Mangitan Bandar Ikan Khubor, Ki Saudara Kat Bagiran Khubor, Kinalam Shillong, Ki official Katiang jong Association Bola Kat Kibedon, Yepi Ki Rig Ball di Kadong Hain Bro Hawaii. Sebenarnya Khubor Khubor Sport League team Khubor po Kamarang Super League dan di Super Division Kerbang yang di Art League team Khubor play menjaga ski bagi Khubor Kerbang bagi semua Kerbang namta Padang Umyong District Sport Association keba sisieng kala kholinga beliau berdorkat bansaki yang di Super League kejompi tetapi juga warra di Khubor yang Khubor Nagaliang jong Meghalaya Football Association Kerbang yang Padang Umyong District Sport Association kebolong kawai nak hot jong MFA kebatation kebashimkia bat kebobot bank warranty ya borong ki kalenda ya kabali dalam MFA nilai haki kesebelah Khubor di present bat borong di hot nama kebashimkia yang digakam Kajing trek jompi, sisa kelora si bon di mentoy, nampak jompi Samla piye yang football dengan dong batakai. Dalam bagi trek jompi, kimi bon di Samla bertebit, haji lekai football. Balemba kini kasupervision bagi peluang mata, kemelang mana, kenang job joli, kaniyo pada simenta, hawalei bat kamelias di. Kedai ke league ke bahaya program Meghalaya hi bro kuwei. Bata sebenarnya Khubor Association lengwaj simkhia jongki ki pelangi pekom league. Ni sayo. Bat dakini ki Khubor ngilapoi syekabakut tak hadut Indonesia biang Khubor.